minaze ting choma I zai hai minaze klum mai kana keu zi ingkaize na tingkom changna za ingkaize madai dam mai ting chua de reinsa Paulia gai radle North East State Nagaland Eastern Nagaland ge bamhange Ministry of Home Affairs mane Frontier Nagaland Territory pe rahange kamkeu gai bize Government of India mane tleugai ri dibzigene chpau perege ingize Eastern Nagaland People Organization ENPO mane India ramge Central and State Election bamge gazau magrahang kamkeu gai dile zakach dile za aipo samria ENPO mane kamkeu gai bize Joint Consultative Meeting hro ENPO me bogu Federating Tribal Bodies Frontal Organization Talk Team Senior Leaders merme wang roze Chenmo Ho Klo Mon District tetibe kana keuzi ingkaije ke chumai ge bambigene kamkeu gai le je kachule zai chige ENPO mbogu ro bambige Nagaland go Governor Lagane Sandage Close Indiaram go Union Home Minister Amit Sadaga pe changai ra hange samro jundu be memorandum du pe changai de le je ache de zai tetibe kana keuzi kreuzi minge mai ge du Indiaram go Union Home Minister Amit Sa ENPO में disappointed ले पनी लोग सियाज़े इंदिराम को Union Home Minister Amit Sa ने पनी हंगे पेरा हंगे कम क्यों गाय लूब बजे चुनारे चंगे final draft ngô mặc bजे ने Frontier Nagaland Territory लम्गे जने पसोंग का Eastern Nagaland के release बम में दु ENPO में MHA में पेरा हंगे कम क्यों गाय बजे इंदिराम के वंग दे रबे गदीबे लोकसभा election बम रबे तिंग नाइ मिकुई रंग बा मक बुसोगे draft पे पेरा हंगे केले जे आचे दले जने तेतिबे तिंग कोम चंगा जे काइजे kum gedu Eastern Nagaland ge bamne Frontier Nagaland State pung chamchai je pung rahange ki je demand te beze Central mane te puigai maklei designa State ge Assembly election bamge gazau makra hange ENPO mane kamdu kamkeu gaidle zaina mailut gedu MHA mane pera hange kamkeu gai beze Lok Sabha election bam makbosoge pek pekai makti zaina draft je wangdara ba Indiaram ge Central gudu zaina State gudu election bamlus du ENPO mane gazau makra hange kamkeu gai kakdai le zakachadle za aipo lamge tetibe mamai ge Nagaland go Chief Minister ni firu ne rang chi gai je Ministry of Home Affairs MHA mane pera hange kamkeu gai blam ge ne draft kan ne blam ge Indiaram go Union Home Minister Amit Sa ne Eastern Nagaland ge elected members and Eastern Nagaland People Organization ENPO me ngom pora hange pe pere ge razi pe gai le je dukachadle zana Chief Minister ni firu ne saja Eastern Nagaland ge bam hange Frontier Nagaland Territory Telaunchi Rablam gina ENLU mene ENPO mzengom pora hange Nagaland go cabinet gina du kamkeu gaidle je achedle kagana Nagaland go Chief Minister ni fidune saja ENPO mene Ministry of Home Affairs MHA medagane draft ja lunei singlei designa third party medagane magze chiza pnui suidle je kachedle Zane North East State Assam ge hna poiner me kumei blam ge ne Dr. Himanta Biswa Sharma Assam go Chief Minister ne saja paringta ne Assam ge hna poiner me je kumei rahang lun ramale ja achedle zai panen znai kana keuzi ingkaije sruk hama mai ge pasam sa bi hi ge saja Assam ge wangdar bating kum changla jang kaije sruk lungge hna poiner me kumei beje teunga gule ja kachedle zan Assam ge Muslim merame kumei blam ge zane klak chak blam ge pnui si ge ne te ta di ja kagane 1935 Registration Act kai rahange State Cabinet gina repeal te rahang kamkeu gai ni bzigine Congress opposition me jana AIUDF men janai hama mai ge State Assembly gina tepati dele zakach dele zai tepelu za aipo lam gina State Assembly ki so gina protest te le zakach dele jana Assam ge Muslim rame ku me blam ge jana klak chak blam ge pnu sui te tarahange hingde kai beze Assam go Cabinet gina tati bachai ka rimai ge kai le zakach dele za aipo lamge hingde kai beze Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne saja state ge na poiner me kumei beze teungara blamge ne leija chidle chpau zigene Assam go Chief Minister ne saja paringta ne Assam ge hna poiner me je kumei ra hangel lun rama jane wangder betting kom chana jang kai je sruklungge state ge hna poiner me kumei beze teunga go leija ka chidle
Zane North East State Manipur Imphal Regional Institute of Medical Sciences RIMS gur heuki hangge critical care block zai hai ke zeringe utleura Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne tingchulet pet betate gaile zekachuli Zai Manipur Imphal Regional Institute of Medical Sciences RIMS raheuki hangge critical care block zai hai ke zeringe utleura bige kacharangkang krol hai ke ze kreuze mingeu ze lakreksna ze mingeu teitate gule ze achedule za ipo scheme ze under Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission lamgenali zekachedli zane Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi Manipur ge hazet kana kuki mana inki me kage kaklebe pe begine chuze chunare changze loket dung kyawang marle achelustu ipo Manipur Imphal Regional Institute of Medical Sciences RIMS raheuki ge critical care block zai ha ke zeringe teleura hangge ting chulet pet bata tebze tatibe ntangmai ge Rajkot Gujarat race course ground gena tevli zakachudli Zana Nagaland ga kreuze madai Nagaland Legislative Assembly gu 4th session Nagaland Legislative Assembly Secretariat Kohima ga zanai kana akeuzi inkaije sruk hamamai ga bamchu dle zai chige Nagaland gu governor lagane sanne samsa zana hero bamze kakle be gaze bampuiting chilera hangge rachagai be samdu pe changai dle za achedle zana Nationalist Congress Party NCP MLAs toiho yaptomi zedu Nagaland Legislative Assembly NLA gu Deputy Speaker ka chibe pe hangedu ten tip kai betadu tedle zakachedle zana Nagaland gu Chief Minister Nefiru ne saza chuna bamta zbambe zemingene kreuze madai Nagaland Legislative Assembly NLA gu 4th session bamge Indiaram banai Myanmar kade gu Haramrai border ge Indiaram gu center mane FMR lutuluze fencing kaindra hange kamkyo gai blamgedu hekki gu lei zedu kachedle zana Nagaland Legislative Assembly Secretariat Kohima ge kreuze madai NLA gu 4th session hazi mingene bam rabze znai kana ke zing kaije sruk mamai ge bam chu ze wangdar be kazing ke zi ke dream area bam changule ze kachule Zana Indiaram ge gdibe nai kum tingkum chana jeng kaije madai Lok Sabha election wang bige antara hangge Aam Aadmi Party AAP mena candidate kalangra Political Affair Committee PAC meeting hro namai kana ke jing kaije sna dammai ge bam rahang ku gaidele je kachule Zana Aam Aadmi Party convener Zana Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal ne saje India Bloc Congress manai Aam Aadmi Party AAP me kage seat kan jibata je Delhi Gujarat Goa zane Haryana gya Teleuntian lei zedu kachedle zana namai AAP me bogu Political Affair Committee PAC meeting hro bambegene Indiaram ge dibe Lok Sabha hanai kum tingkum chana jang kaije madai go election wang bege AAP lam gene ntara hange candidate kalangra hekki gule zeka chedle zaichuna state kana Assam banai Gujarat gya AAP lam gene ntara Assam gene mina hangchom candidate jana Gujarat gene hangna teleunchi nele je achedle jana Arvind Kejriwal pampe Delhi go Deputy Chief Minister Manish Sisodia je Delhi excise policy case lam gene nimni batting kum janai kana ke huji inkaije sruk mamai ge ket changbagu petingdu chitau gai je pere ge hengeudu pe gai dele je achedle jana Delhi go Deputy Chief Minister Manish Sisodia je Delhi excise policy case lam gene nimni bjate ti batting kum chana jang kaije ke chum kana ke huji inkaije sruk ge nimle je achedle jana Haryana ge Congress manai AAP me kage sit njira batak Haryana ge plan seat Kreu Lok Sabha gu bam bigeze Congress mene seat squiggen tagu zaina AAP mene seat ketgen tagule ize kachule ai gena na mai kana ke zing kaije snating kum chana jeng kaije madai damai ting chuak de rein sa po baza loi gai dele pi gai zain king gai ni mle ne je to dele ring te